Hayi bo la ngahlelwa yibhadi. Elinye ilanga ngihlele edaneni. Angigqokile. Ngiyagcoba umzimba wonke. Ngiya kwi-interview ngikhumbula kahle futhi ngiya kwi-interview ePinetown kaMasipala. Hayi bo ngithi ngivusa amehlo. Habe ubaba nayi mfene. uNkulunkulu wami Jesu imi ngeenyawo zo-2 iyangibuka ithi Ngizoma Jesu uma uzoba imoto namhlanje uma yabona namhlanje ngiyatshiwa-ke yabona namhlanje ngiyatshiwa emfene angisakhali uNkulunkulu wami Jesu imili ngigqolozele ngithi la yini lento yenzayo wenza ngixhume ngiyoma kwe-passage nasekamereni ingilandele ngithi uNkulunkulu wami Jesu awamazi ngigqokile lapho ucabanga ngigqokile lawo namhlanje namhlanje lamanqamu ngiyatshiwa straight-ke omakhelwane-ke enhlanhla-ke bayabona ukuthi asigcwele ekishini-ke ezinye zidla ubhalazi bizo ubhanana kahle kahle le ukuthi uthatha ngomkhuba wenzayo angiyazi kodwa nje acisha agibeleka la ngayo imoto straight. Ngenza ukuthi ukuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba lomuntu wesifazane othi wangenelwa izimfene endlini. Ngenza ukuthi-ke phela ukhumbule ukuthi yona iyisilwane ayiyona umuntu. Uma isondela kuyena khona yini into eyayizoyenza noma nje yayisicabanga ukuthi ithole umngane noma mhlawumbe yayicabanga ukuthi uzoyipha something, mhlawumbe uzoyiphosela mhlawumbe banana noma ifruthi noma yini, kodwa not ukuthi mhlawumbe yayize ngalento yena ayesecabanga ngawo noma umqondo wakhe owasucabanga kakhulu, kanti nje ilento yayingazile ngaleyo nto. Kutheni ukuphawula kwakho? Sihlangane laphayana kwi-comment section ukuthi cha wayisiza wabaleka ngempela mhlawumbe yayizombamba noma yayingeke imbambe. Uthini umbono wakho? Sihlangane kwi-comment section ngane zakwethu sizuvu lakho, siphinde sihlangane kwividiyo elandela. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.